Bab kadaratang tamo pa ne. Kining obra. Anak na antoy. May nga basa ako. Block sa mo kapote nga sa likong ini. Natural ya mo palang jogging pants sam. Lupa yang kapote. Dintang noren kaya kaming uniform ba pa rin ya. Dumali na rin eh. Ngayon ka pa kayang sulod ni Bab. Buklat ko lang yan oh. Made in Bangladesh yan oh. So what's up Bab? Welcome back in kaya mo channel na Bab. Ayan na Bab, kaulita mo pa. Na talagang kaganda kayong kaya katamong kaisyo, yung kaya katamong company na Bab. Ayan oh. Dinina na katamong foods niya ng Benny. Ayan Bab, labenta mo na nung binyana na Bab. Ayan. So, every weekend din, Bab, mamaya yung foods yung kaya kaming kai. Yung kaya kaming bumpan nyo. Na yung kagana ka. Ayan. Yung kung balo ka rin aluan nung ating libreng money nila. Ayan, kai. Saka na yung ulam niya, Bab. Saka na. Ibig sabihin, Bab, asan. Ayan. Balang perito yan eh. So, ali tayo pa kanan ni Bab. Siyempre, manurod tamo pa na. Kasi yung kakatamong customer, makaba na yung ano yung kayang buwak. Gupitan tayo pa. So, ayan Bab, mabilisan muna Bab. Gupitan tayo pa Yarnel Sang. Tapos, manganta na. Tsa! Let's get it on! So ito na Bab, ayari tanang gupitan ni Yarnel Sang na Bab. So, manganta mo pa na Bab.